Giant National Council wa ka Giant National Council menta kasi kila penlong ya kejingelang bakerpang hakli Riat West Community Hall bad hakani kejingelang kalong kejinge te akular hapdeng kite ki arteli kiseng ban thau no tangkawi ka kunhun ka balatip kum ka Giant National Council JNC ka ban a shu ya kejing shakri ya ka rilum Giant ya bad ya ka jat ban riu hinyu trap parok kawai ya kejingelang menta kasngi lapanya de uma damon mi dekhar bad la yoki kentin pediang buram na Vice President East Giant National Council ma NC Shadap kat baya ka jing penbam semai ki dekat kemai ka GNC CEC layo na uba Robert June Karjarin ubalang u President rangba ka New Trap Youth Council hakani kesngi layo ru ki jing pen ya ki jing ya lenti jong keseng East Giant National Council hakabala yo ru ki jing kran na President rangba ka New Trap Achik Movement HANM uba lam perang karbani ubala kran halor ka jing temu jong ka sarkar banwan ra ka lenti rel hapo da ka bakal lenti rel ka de ka lenti ba jong ki minder banwan buhai syong hakani ka jilla wat haba tang menta ka lenti rel 4 don ru ka jing bon jong ki bar jilla kala long ka ba ima la yo ru ki jing kran na Dr. Fairvision nong tudu principal ka Eastern Giant College ubala ong bahabang ya kun ya le ki nu ki jing ya le ni dei bandon ka jing tho tang ka tien ulo ong habang ya ki nu ki jing ya ki ka jing penchai pat ba ka de ka badon kam tam shaki than nong kendong ka badang dunai ka jing pendon kam ya ki technology ka ka jing mut jong ka jing ya ki ne ka jing dawa khnang ki brio kin tip bat kin ai ka jing kershan menta kasngi la yo ru ki jing kran na president ka JNC uba sambor miling do General Secretary JNC uba Wan Shwa Suting Vice President nang Jandakhar President JSU Jersham Shilla bat ki weide yang ke East Giant National Council kamu mudi ma ham yeu len wa I dan bentai hak wabon ki state issue handai ki issue hi ku itu pajiman kesni kita ta ki issue ki to wa kini ke district ke yang ida kermeni lang ba ka JNC yeu ke jing chekri ke wapura ya woro ki prado ki prasnam ki yang I ki WM hapo kini ke dong ke than ke yang I kam unaw yalam yo ka JNC ngasnyau ko nengkong do upo e kemat kate to upenne upensa I ya keriti ke dustur ke yang I kam ada kelam kinong kelam ki wa hachwa yang na ko kamnu kini keriti ke dustur ke yang I kre ko du jai kate to lang ba gini ki put CNT yang kini ke BJP watmu upengkra kam ya kate ke UCC kam ada TV lada gani ke UCC kra kam go hapo ke state ko yang I le ni hapo India euro ko bi dafta ko ya geriti ke dustur ko yang I wamto do itele kani ke UCC lada pengkra kam ya ka da ke sarkar India dauman gale kam ke jing pengkhai ya ke constitution yang kari India kate ta artikel so yang ke constitution yang kari India ne bha ya gani ne bha ha gani ka artikel de tho che woto ka state government em go ya ke por wa kamnu pengkra kam ne aram kam pengkra kam ya gani ke UCC ta penyul da ke sarkar India MOI ne ke benta wa man bu Islam ha nga jan wi sambor siang tho ba ke jinglan ti yang ngamu man da jor ba ki go bon ni benta ko film MI bon gi issue di ki langi di em langi siang kemen na do ne gesngi wi sambor nga jan bon de PMTP ina do na kyang nang ba ai por we ki ba ai por college kyang nang ba ai por wa jia galati charge Chadad he district administration. Kawai na kitas kibangihap pensim nang ni syakmat Pak Sambor ni Pak Jersam Sela bat ya baro isek malang di badan aga beri new trip ngidan aku deng ketma kabalah hiar tma ki longi ngosem ki jongi khatta be ki samla pulih berkata ka deng tma drop kana mot ki longi ngosem ki lejat ki lapra tang ha kene tayo wala dak kadang ya kenduk ya anut ki kimi ki bawat ha office do nga ban yam nam ta ki kun ki joki pan ya dai ya penreu kham tam yo put usam ka khanda besya jong ke jala me kale ai min sim pat na ai jing tikbok riam ya kene keseng East Giant National Council kabuji juete rengkat bor nak benta ki mat ki pakungsan nak benta ki isu ba susan dan ki mat ki jura jongkari bat kecak laban bat tetela setap bat jela ka syalang
bat kunta teter. Te kat lo tam lada kum kajak nreu insya ia kata kalen tira. Wat haba impat don ia ke roel lanyu. Kat kine ki poi ki mender kileslai harne kri jui.